Uno inhipangindwa asim mga kawataan haadlaw kiyamat amuin mga kawataan wala sila piaintol sing kamaasan nila papag-agama. Amuin piasaran na sadya sila si mga kamaasan nila wang biya diin ing kawayaan nila kabuhianan din di habawasin dunya. Wala na sila piagtuyuan sing kamaasan nila papangadyon. Wala na sila piagtuyuan sing kamaasan nila papaingaton sin agama. Uno, inhipangayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to sila pasurun na sintuhan tarabbul alamin palom sin hapinarka jahannam long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu rabbana atihim di'fayn min al-'adhabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, doble halong nin siksa kan ina ko, iwan kan ama ko. Ipapadoble sin anak mo in siksa irihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta long sin anak atihim di'fayn min al-'adhabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, doble halong nin siksa kan ina ko, iwan kan ama ko, iwan palayo sila ya Allah deng rahmat mo. La'nata sila ya Allah adlaw yatto na mga kamaasan katote manghuran haagam Islam. Wang mawaya in kamaasan sin katungbasan sila sin kaanakan nila sin bunal pagtungbas wayroon in hikawaita na mo kanyo wat malengkan in pagtungbas sin kaanakan pakamaasan nila. Laway rin doon hapagpangadji nila sin Quran, laway rin doon hapag-ingat nila sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakar na amurayan in mahinang lutuanan na to haadlaw mahuli. Amurayan in mahinang nato lutuanan haadlaw mahuli. Amuin mahinang tiranan ikasod na to palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah subhanahu wa ta'ala.